Kasing HNYF na Northern Region, haka arterik ubnay Oktober arajar arpuway, kalano senyang dakitin sobying na kabenta ka way ka school kabadan siya gitany kapon, kabalatip kum ka Lower Primary English School, kabadan haka sinong umat tu Hariboy District. Ya kini kijingirap, nagaliang jong kaseng HNYF kalaay siya katika school, kalong bahadin ka jingud jingnam jong kinong hikay katika school, ringkat bat ki katok ni kiriurang ba jong katika sinong siya uba Marcus Martin, ubadiw president jong kaseng HNYF na Northern Region, daga jingso kiapat nagaliang jong niu nong yalam, ulay penbet bat kidukot jong kaseng na Hariboy District, bat senyang sendon ya katika school, da arban kitin sobying nagbenta katika school. Kene ka jingno senyang jong kaseng siya katika school, kalong banamar ka jingjot rathai jong katika school ka bateng-teng, lahap ban pensange iya ka school na kadaw jong ka jinghap slap, bajaw ki slap, namar ka jingjot bat peithliw jong kite kitin ki barim. Kite ki riurang ba bat kilong kami, kilong ru ba kimla ban pa school siya kiwi ki jaka, namar ka jingjangay jong ki school, bat kim bense ban pa bej, ha katehi ka school ka badan hapo katika sinong. Hagati kasngi, nagaliang jong kidkot kaseng HNYF kila IT ya kita jingirap siya ikong halina lingdo ibadai headmistress jong katika school. Haga jingidon langru jong kiriurang ba jong katika sinong, bat katok ane gilong kami longkpa jong katika sinong. Namar ka jingbu kendon jong kibor sarkar bagi seng bahalang kimla ban let siya katika jaka, kumta ya kita jingirap, lawan simti da ite inong hikay, bat kita kiriurang ba nanong po. Ki dkhot jong kaseng HNYF ke balai don lang hakati kasngi, ki kentup ya uba Barnabas Mani, uba Sylvester Siang Pliang, lembat kiwe-kiwe. No ngirap da kajing sukumen. Hakawi garkom pat de ngirap da kajing susi ba hakaji sya ngina kaliang ka HNYF Northern Region. Apo kaji alam jong presiden barang ba jengi ibai umdan da kasngi. Nakida bom lakyar. Tu mah manuan ai gini kitin ipi. Re ngaptip ni habbu jingkeli na akibor ki badai pek akabor district hi barak koi ba mangi nang ne ngimla tang ban li ai ni ye kini kitin na menta ka jing baha jong ketika dong kathang na menta ka yung school ka balajot apra ka ba wat na kaliang jong ka department ngilap ang ka education department ka kam sim khia ban baha ye ketika school ki badan sita kithang kat ba ngalap ban ban-bannya sa isin ba mangiki sang bahalang nang ni na po Meghalaya ngimla ban lay tour sa tayo po block 2 haray ka ba susi kalong ba kibadang tay na asampat kumbala asaki ma ba makikiwan man kasi ban pelong meeting to gijaka te kane kalong ka ba ni haban bu jingkli nam ta kibor district ka district administration bat kumjuro ya ka sarkar hoy aji sangi nakaliang jaga HNYF ngim da don than kata ka baong bang dangilik sa tay in penmi kano ka jingkulmar ne kano ka bom mi dur bat ka pasuk kasan hari nga amot banlay IT ni kitin hari ngila sa khang hari ngila sa request ba ya mentahing ngim banlay compare kot kata te kum kada kajing ya snok tilang bat pi ka umat tu ngim da don sibun ki ban ai pi ni don kene katin kum kecil ai subahan kaliang kaseng HNYF te to na ikiu syakmat saprang pi kilong kemi kum juro kecil kublengan ai ya kaumat tu bar ya baro kitiki kidong kitan jingi situ syapo blok tu ba pinang yo kecil kot jingkia kum juro kecil sungu kali namta presiden barang ba jingi jong ka Northern Region iba Marcus Martin iba lakloi ban senyang nisal ai kubor nga umde tangane katin se hagisi badangwan kinang yo sisu ban penbahah daki kwe de kilat kilinti katba ngidon kabor katba ngidon kaboy